Uređaji za izdavanje kovanica u rolicama Hess CoinRoll vodeći su u svijetu i predstavljaju sami vrh njemačke tehnologije i tehnološke izvedbe. Ovi uređaji će vam omogućiti promjenu vaših kovanica ili novčanica u kovanice u rolicama u bilo kojoj denominaciji 24 sata dnevno. Najnovija tehnologija omogućava konfiguriranje uređaja ovisno o vašim potrebama, mogućnostima i zahtjevima lokacije na koju se uređaj instalira. Identifikacija korisnika vrši se pomoću magnetne kartice i omogućuje kreiranje grupa klijenata koji imaju mogućnosti izdavanja kovanica u rolicama bez provizije. Odabir denominacija i njihova količina vrši se prije uplate. Razlika između uplaćenog novca i isplaćenih rolica, takozvani kusur, isplaćuje se u posebnom odjeljku za ostatak novca u kovanicama. Svaki uređaj je opremljen animiranim i višejezičnim sučeljem koje korisnika usmjerava korak po korak kroz željeni proces izdavanja rolica. Uređaj se brzo i jednostavno puni i prazni bez obzira rade li to vaši djelatnici ili osoblje tvrtke zadužene za prijenos novca. Napunjeni spremnik za rolice vrlo je lagan. Težina napunjenog spremnika ovisi o denominaciji i teži od 1 do 8 kg. Svaki uređaj može se lako integrirati u lokalnu mrežu, tako da se kompletan rad uređaja nadzire pomoću aplikacije za nadzor, što osigurava trenutne informacije o stanju uređaja. U mogućnosti smo vam ponuditi samostojeći uređaj Hess CoinRoll 111 te dva ugradbena uređaja Hess CoinRoll 121 i Hess CoinRoll 122 sa manjim kapacitetom.